حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man Allah ta'ala nasubul hidayah wa azaka an basairina isyawatal ghawayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بكرة وأصيلا. أما بعد فيا أيها الحاضرون ويا أيتها الحاضرات أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لعلكم ترحمون. Amma ba'du. Dengan mengucapkan bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Acara tabligh akbar dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diprakarsai oleh himpunan organisasi masyarakat Aceh Timur yang merupakan semua komite pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun Kipas Wajah yang berjudul tema pada tabligh akbar ini Ahlus Sunnah dan keabsahannya dan upaya untuk memperkuatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kabupaten Aceh Timur, khususnya umumnya di Nangro Aceh. Rambut dilin mesabo bakaran, rambut di belang mesabo batengki. Bupati Roki Waki Syahrul wajib lo menang, mesabo hairakan bek mencibrik. Calon gubernur bak panglima perang, Aceh Timur akan bak panglima.
mesti beres.